گوادر ایرانی گیس برو کی گیس باؤزر مکران کوسٹل ہائی وے سرا بے قابو بوانا سوٹ پلا چھا کب تک و تباہ بھی تک ویلا دو مردم ٹپی بھی تک جبکہ آسے زور گیش بوگسابا تیوگی پل آسا گب تک و ہمکوڑے آمد رفت واسطہ بند بتا حضدار تحصیل زہریہ ناشناس مردم تیر گواری صاحبہ یک مردم بیران بیران بیتگی مردم پچار رئیس محمد اسلم و ٹکری محمد بخش اچا بتا جبکہ لاش سول اسپتال زہریہ سرکرک بیتا صوبہ بلوچستان یک ہفتہ کے نیاما قومی شہر سرا 809 ویل پیشت کا رپورٹڈ میڈیکل ایمرجنسی رسپانس سینٹر ردا اپریل اولی ہفتہ کا 809 ویلا 13 مردم بیران 1000 ہفتہ دور ٹپی بھی تک MERC ردا درستانگیش 646 ویل N50 کچلا جوب DI خان شہر پیشت کا میڈیکل ایمرجنسی رسپانس سینٹر ردا چمن کوئٹہ کراچی شہر سرا 250 اب ویل گتگا شنکاری وزیر سندھ شرجیل میں منگشتہ ماسیہ بد ایمنی حادثے کرد ادا کنوں کی مروچی بد ایمنی تانا دیا گیا شرجیل میں منا پریس کانفرنس اچاتران کنانا گشتہ کہ MKA ماں واضح مات چک بیران کتکا MKA میں گوارا ہت سیاسی ایجنڈا نے دھڑبندی آماچے شرجیل میں منگشتہ کے ڈمپر ویل جواز جوڑ کنا نہ کینک بدی کر دیے گئے مظہر وزیر شہباز شریف اچا بلوچستان وکلے اعلیٰ سطح سروکا گندنین کتک انعامہ بلوچستان انوگی امن و امنی و سیکیورٹی جاورال درگتا گپتران کنک بتا مظہر وزیر گشتہ پاکستان دیم روی واسطہ بلوچستان دیم روی بازرزشداری بلوچستان باصلاحیت افرادی قوت پاکستان قیمتی اثاثیاں اسلام آباد منرل سمیٹا بلوچستان اسٹالز سرا در ملکی مندوبینہ ہاتھ دلچسپی درشان کتک بلوچستان کمپنی منرل سمیٹا وتی کارکردگی و منصوبہ پیش کتک منرل سمیٹا سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی شرکت کتک سر وزیر دل جمی درشان کنان گشتہ منرل سمیٹا بلوچستان معدنی منصوبہ نمایاں پاکستان مسلم لیگ نون سروکنیا نواز شریف اچا گندنند واسطہ نیشنل پارٹی ڈل صدر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ سروکیا لاہور سربی تک نیشنل پارٹی ڈل مروچی گندنند کا تیسرے سر وزیر بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ بلوچستان رونما بیو کی جاورحال و دستگیریاں درگتا مسلم لیگ سروکنیا نواز شریف سرپدیدہ بلوچستان رونما بیو کی انوگی پیچیدہ جاورحال گشگی وار کن کے واسطہ وتی نقطۂ نظر چا مسلم لیگ لیڈرشپا بے سے ازورا گورنر بلوچستان جعفر خان مندوکھیلا گشتہ کے مدرسے قومی ادارہ سرا مخلوق اعتماد بحال کرنے کو برجاہی ٹیم روی منصوبانی سمرات لس محلوق دا سرکن کے واسطہ ٹھوس گامگیر زور گئی گورنر بلوچستان جعفر خان مندوکھیلا گشتک انوگی حکومتی یکساں بلے متوازن دیم روی ان کی آثراتی فراہمی اور مخلوق درپیش چیلنجانی پائیدار گشگیواری شہاس کرنے واسطہ پرعزمی بلوچستان گیشتری دم کا موسم خشک جنوبی ضلع گرم بیتے بلے جوب موسیٰ خیل بارکان کلاد حزدار زیارت چمن قلعہ سیف اللہ او آئیے کشگرہ تیز گواتانی ہمراہ یا گرند گرو کگو اور گمانی گورنر سندھ کامران ٹیسری اچا متحدہ عرب امارت سفیر حماد عبید الزہبیہ گندنند کتک گورنر سندھ کراچی سرمایہ کاری کنگے سرا متحدہ عرب امارت سفیر منت گپتک UAE سفیر گشتہ ویزا چیڑا گشگیوار بھی تک پاکستانی 5 سالے ویزا زرد کنا منجائی وزیر داخلہ محسن نقوی گشتہ ناشر کاری خلاف جنگیوں کا پاکستان نہیں
عالمی برادری پاکستان کو مکنگ لوٹی امریکی وفد سربراہ و محکمہ خارجہ سینئر عہدیدار وزیر داخلہ محسن نقوی کو گندنن کو تک گندنندہ پاک امریکہ سیاری امور اور دونیمگی کمک سرا حیال لیکان درشان کا نگیتا گندنندہ ناشرکاری گردار اسمگلنگ او انسداد منشیات پڑا باہمی اشتراک ودی کنگے سرا گپ بھی تک امریکی عہدیدارہ جعفر ایکسپریس ویل ارجتا پاکستان اقوام متحدہ عسکری مصنوعی ذہانت خطرہ سرا تشویش درشان کنانا گشتہ عسکری میدان آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کارمرز نو کی اصلاح جاتی مقابلینی بنداتی اقوام متحدہ تخفیف اسلحہ کمیشن مباحثہ چا قرآن کنانا پاکستان مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ آصف افتخار احمد گشتہ کے AI صلاح نو کی مقابلہ میدان بدل کر کچا دارک بی دمگی و عالم اسلام تھی ماحول عدم استحکام آماد بدکاں دین پان وزیر خواجہ آصفہ بانی PTI و پیسری کی مزن وزیر سرا اراد گران گشتک کی بانی PTI قومی ایئر لائن تباہ کنگا اچ کسر یل نکو تک خسارہ و وام آزمان ادا سرکت کاں وتی بیان یہ گشتہ یورپی یونین روٹس بند کنک بتگاں برطانیہ ہم بند کنک بتگاں وزیر دفاع گشتہ کہ جب شہباز شریف سرو کی زرتا گڑا یورپی یونین روٹ بحال بھی تک پاکستان در قانونی جوہمنن در ملکیانی وطن واتری رد بڑھ جاہیں امیگریشن بنشون ردا گستگی روچا 4280 در ملکی طور کھم بارڈر راہ چا واتر افغانستان شدگاں امیگریشن بنشون ردا 1 اپریل چا تنیگتا 15609 در ملکی وطنہ واتر بتگاں امیگریشن بنشون ردا جو تائش شہرہ چا دستگیر 1384 در قانونی جوہمنن در ملکی طور کھما سرکنک بتگاں پاکستان معیشت محکم بحالی سرا ایشیائی ترقیاتی بینک کا آؤٹ لک رپورٹ شنک رپورٹ ردا سال 2025 پاکستان معاشی شرح نمود 2.15% بھی تک معیشت گہتری اصلاحات اثرات نمایاں رپورٹ گوشک بتا کہ IMF پروگرام و اصلاحاتی اقدامات چا پاکستانی معیشت محکم بھی تک ٹیکس و توانائی پر اصلاحات معیشت سہارا دا تک ADB رپورٹ ردا سال 2026 پاکستان معاشی دیم روی 3% دا سربھوگے گمانے کراچی حیدرآباد گرمی زور گیش بھی تک درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ بتا محکمہ موسمیات ردا کراچی موسم کمی جمبر و ساچان بتکاں چشکے درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ دا شد کن جبکہ شاہراہ 28 کلومیٹر یک کلا کے رفتار اچھا گواد چلے گئے وزیر وزیر شہباز شریف اچھا امریکی محکمہ خارجہ سینئر عہدیدار ایرک میرا جل ہمراہ گندنند کتک امریکی وفد اچھا تران کنانا وزیر وزیر گشتہ پاکستان پر معدنیات وسیع استعداد موجود ہے امریکی کمپنیاں معدنی پڑا سرمایہ کاری موہچا مستفید بھگ لوٹی وزیر وزیر گشتہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ و آئی انتظامیہ کو کار کرنگے واحش بندی پاکستان سٹاک ایکسچینج مروجی بیپار منفی بنداد بتک 100 انڈیکس 1580.1 کمی گندک بتا iPad 100 انڈیکس 1,14,000 سر بتا زانک بی گوستگی روچ سٹاک مارکیٹ تیزی رجحان کتا